بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masih kita si dialeman ia nasa bahaya atau dua bab salat Jumat, babu salat al-Aidain. Maka este kedua ini insyaallah sisi mana UN Kitabul Janaiz ini pasaran yang pag ayura si amate lu di pagkose pagsapot pagsambahayan sampai pagkubur insyaallah taala. Si main ini ini pasaran sambahayan Jumaat. Baik muallif rahimahullah, kullu man lazimathu al-jama'atu lazimathu al-jum'ah idza kana mustawtinan bi bina'in. Baik muallif rahimahullah ta'ala kemun fa inna kewajiban nambahayan jamaah masjid amban aakole amban aaga mak musafir amban awe pa inte ga sakit iyan kewajiban imag Jumaat bangkan yan yang mustawtinan iyan na maglalahat lo si lugar iwan niya be lumaan sa maglulugal. Wa min syartiha duk amban syarat sin Jumaat waktu bebas sin waktuhin si pasal sin waktu sa zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an makasambahayan niya dahil lupi amban zawal kaya ba ito sambahayan Eid. Si zaman si Umar radhiyallahu ta'ala an makasambahayan niya ga isa basal umawit ko tuzuhurin sa katapitan niya. Pag si zaman si Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an nambahayan sa Jumaat asal ko sa bayan zuhur pagwa na painte paliggan elawin usnag na naglai miya sa bayan iyan Jumaatin iyan naman may mukhtar tawag tapene iyan na painte miya an hinang sa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala pag Jumaatin dumaninin zuhur pag niya magpain bahasa Jumaatin zuhur duwehin si khutbah us duwehin pinain si inate sembahyang lagi niko dumain angkan may kasinduhan manusia bang nambahayan Jumaat tinapilan ko ede minug tapil zuhur samia niko ga Jumaatin Eidul Usbu'i yani pa inte kwelo Eidul Adha Eidul Fitr sa kahaba simana iye inainan bata yawmul Jumu'ah duman iya asal waktu zuhur asal ini secara mabasagin. So ipasakin waktu ni, iyan waktu mukhtar, ini waktu zuhur, ini sabihan. Was paliggat matalawin, bi'uluha fi waktiha. Wa an takuna biqarya. Mansyarat na subay kanyaan nin, yan si qawman yuwan. Dumain niya musafir. Dumain niya magtulak-tulak. Wa ayataqaddamaha khutbatan duk subayye na khutbah dua khutbah pa sa amian. Kaya naman si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ihmarrat aynahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. أما جابر رضي الله تعالى عنه بالسرة كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي نهض بقى بيت المتانين
Dugbang iya nga khutba lang kyo swalanin, basag swalanin takale. Wastadda ghadabu, kwe painta bantuk mga mamiyaan, miyat. Duk bantuk men pedok sifat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kwe dua sa kaula-ula yene miyaan maglid si pagbunuan. Bang yan ino mo pa sa Jumaat. Duk sarta misara pa iye. Pagpuas billahi fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben naltaed sa hap-hap ni hadith yan suwi-suwi. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sa hap-hap na suwi-suwi atawanan history yan kitab Allah Ta'ala ina Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug sa hap-hap nito paiseb yan pamano pamuta bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ug salat-lat na pagkarajaan kemon hinang bahao sa agama Islam. Gak tahinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat-lat na si agama iyan kemon bahao gak bagas tahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam tartan din si agama. Sabang si perkala mubahat si inosal pa intawete wasilah hadya ko labayan hadya iyan umawot ko sa ibadat lega ni ala siya parsupatan ni ko pa enta may video kami ninen. Dumay ni asal barang-barang video kami wan ano yan ibadat sa iyan labayan iya bang sa inge umawot si maasim duwahin iyan pa ito wasila ga pa enta ni ala sumpat na iyan. Wa kulla bid'atin dalalah kemon hinang bahao si agama Islam lepas hasil tertentu ini si agama bang may si may parkala may mubahat ko sabot kan sinilay sadili billahi ga alamot si ini. Wa fi lafdhin lahu silapal pa ente Imam Muslim kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jumu'ah yahmadu Allah wa yuthni alayhi thumma yaqulu ala ithri dhalik وقد على صوته. أما اللابا لو يسبسي مسلم كان يأن رسول صلى الله عليه وسلم أتون كان يأن خطبة رسول صلى الله عليه وسلم من سأل له جماعة الحمد لله هجي بارش من ركن إن فهجي تجو الله سبحانه وتعالى فهجي دو بنغلي الثناء مع الشكر دو بقسم شكر تجو الله سبحانه وتعالى دو إنه بي as-salatu ala nabi duk ini pe duk subek yo nagbut amban me pagmatalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala lu ne ke maanahan duk lu ne asal mismo ayat de ko sabut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa bada madrukun sin mi'an khutbah alhasil alhamdulillah athana'u ala Allah wa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam الذكر بتقوى الله سبحانه يبقى تمام كركون سن خطبة ما تثبت كركون يوم صحيح إن خطبة وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له سنسين كطاء الله تعالى غنيا مكلاو غنيا مكلبسيه ومن يضلل فلا هادي له دك سنسين إلى بس الله تعالى بسمبسين نوعا إيه غنيا مكطاء سيه وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه بأن ارتئد ما تنتئد بانتهى سمبهايان ينسي سمبهايان جمعاتين uspandak khutbahnen dalil pa inta wa aayub ang tao si fiqhi pandak pa khutbahnen sa tahap ng ayat men rawahu Muslim wa yustahabbu ay yakhtuba ala mimbarin sinunnat ini sunnat ini siya sinunnat yan nga khutbah yan ta mimbar fa idza sa'ada aqbala ala an-nas fa sallama alayhim bangay malaik pa magdiyata mimbar subaya paharap si pwede ma'mum lay duk sarta analam sisiye sinunnat yan thumma yajlis wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhin us pag baka sinalam dingko ayos may magbangay in mu'adhdhinin pagbabangin thumma yaqumu fa yakhutub pagpuas billahi nengen isapiye mi'an khutbah thumma yajlis ubus dingko isa yan si duwe pa ito khutbah lay thumma yakhutubu ath-thani thumma yakhutubu khutbat ath-thaniya pagpuas billahi nga khutbah nihabba ito khutbah sa kadue ubus may kani pa ito yan ang nanggihan sa bahayang lay
ويصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. Lugsubay pa ito ng bahayang 2 rakaat us pinatanong in pamasahin. Pamasa Fatiha o pamasasin ayat. Sinunnat si Allah Jumaat binasa wa dambuwa khatib. Yan pag-ayat din kaysa na suway bakit mabaya suratul Jumu'ah atau suratul Munafiqin. Suratul Munafiqun sumusunod 2 UN. Suratul Jumu'ah al-Munafiqin. Al-Munafiqun. Awal. Atawanan isab si kadua sabbihis. Ina suratul A'la do suratul Ghashiyah. Yun sinunnat sa Jumaat pag-ayat. Wa yustahabbu liman ata al-Jum'ah ay yaqtasid ini nusab sinunnat si A'a. Yan pa ente mapalingan masjid manulay sin Jumaat lay ay yaqtasila wa yatatayyaba subay mandi. ويتطيب يعني سوي مغمود ويلبس احسن الثياب اتوان النساب سوي يناسك سمت تمام ملكت سمت نلي ويبكر اليها دك سوي temprano pili pagbang ko pili masjid mian temprano ko duk sa kaula-ula yan makaeddo dengan unta atawan badana bakit sab ko pasuno-suno kung isang kyo makaeddo, painte ko pahala ini dambuwa sapi. Bangin sa pasuno, kung isang kyo makaeddo, dambuwa pahala ini kambing. Bangin sa pasuno, kung isang kyo makaeddo, pahala manok. Pag pasuno na isang, sige, gay pa makatenggesin mian khatibin, kung isang hadyajipugan kaya nun. Nabangnen kaya khatibin bahu tekka gaana niya gene sinulat malaikatin pahalin gaana niya sukuul. Iyan pentamban kalabihan sin al-Jumaat. Wa fi sahihain idha qulta li sahibika ansit yawm al-jumu'ati wal imam yakhutub faqad lagaw. Si al-Jumaat ente bangkyo magpaen sa sawan parehin kyo. Pag hinawon heto mismo de ko paen parehin ko ado ko sa kaula tapakato ang Jumaat mo. Alhasil gay ko makajari na ito. Gay ko makajari bisan natin mismo maglola-lola. Iyan sa amihan man nasal hasa faqad laga. Iyan sa sinasina bisan nadyang ngantan-ngantan ini tayo. Mian bagumbot atawanin pegge-pegge pag sa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kabin sa mento naus nahik kapag wa kan pegge-pegge na sahabat mag ado pegge sa paglibang-libangan. Nadambuan sa biyan kuwet maka batal tawanin makaala pahala sa Jumaat mulay. Wa dakhala rajulun yawm al-jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub fa qala sallayt qala la qala qum fa salli rak'atayn muttafaqun alayh. Bisan sabsaian bentuk nen gay ko din mag-antan atawanan bang dalil pa sa waktu po ito ikaw kadar nito sa cellphone no nambag na ko text massa na sa amiyan sa asal pahap ko mapakalahin iyan make kompleto ang Jumaat mo. Sa si Aisab miyaan nga khutba bangya paasik hawa isang importantihan sa tahiyatul masjid isang pehati hinabo nga khutba sin imamin ubos ga makasambahayan anulay ga makasambahayan miyaan tahiyatul masjid ina ma'mum lay makajari pa inan no okyo miyaan nga khutba pa ino nang bahayan kyo 2 rakaat. Kaya nang Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu tekka inna bu'a lillahi maksambahayan ko pa ini sambahayan pa ito tahiyatul masjid pa ini la gana kum pasalli pakinatin ko nengi ko pa ini pasalli rak'atayn nambahayan ko 2 rakaat iyan hawa kahadyahan sin tahiyatul masjid bangko pasek pa ente miyan mangjalan masjid pasuro isa pag ini pa ente laku si masjid gay ko maglaku-laku pa ente lai amban luwan ko may mangantan anulay yan pinatayuan pegge usniya pero naman atau ban makana wal mag-comment damikyan niya sabi si sinasil makahinang sa iyan ko ano sa kaula-ula gani Jumaat na sabang sa Obama inaahin ko ano sa tasabot sa hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu miyaan geteng mabaya sa ulan na niya tek karambua Arabi, ya Rasulullah pa inne, nisisita kami si ulan, nandua kayo, nandua Rasul sallallahu alaihi wasallam sa amiyan, iyan ito jinari lil haja, bang pa inte asal hinajat at manamalan,
Pagkandua Rasulullah SAW palabo ni ulanin sampai pa bas ni men bawat nen. Iyan pag Jumaat balikin na isa pag ikapahali ulanin. Tek kaya sa kambu Arabi miya. Maka dilikaw isa pa o Rasulullah dako ni sa parehe. Na pag Jumaat balikin ng dua ng Allah Ta'ala parehe ni isa pa ulanin. Iyan pa gamban miyaan jinaris Allah Jumaat duk amban ini kalabihan na pangkuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi na guys. Kurang 10 kaya din ito. Palinda kita si salatul Eidain. Si sambahyang dua Eid, yani Eid al-Fitr dan Eid al-Adha. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas bil khuruj ilayhima hatta al-awatiq wal huyyad يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. Dinaak wa Rasul sallallahu alaihi wasallam may aahin paluwas. Yan ba ito sa Eid al-Fitr o si Eid al-Adha. Makna nito si ito ay duman sa masjid, si buhaan hati, si may pa ito deserto. Sampai yan may awatik niya, may tabihan ni Jamanlay. Atau wal huyyad, yan may karendehan pa ito haid atau binulan yashhadna al-khair supaya si naksian ini kahapan itu pagtimok-timok ini sa ilaw Eid lay wa da'wat al-muslimin demikian ini pagda'wa sa may bangsa muslimin wa ya'tazil al-huyyad al-musallasa in fa inte haid din gihada sa makajari paasik la sa may pagsambahayan nila muttafaqun alayh wa waqtuha min irtifa' ash-shams qayda rumhin ila az-zawal duk waktu sembahyang Eidin bang may pain paangkat in mataalawin sarang-sarang sa tahaan arumh bujak pa ito samian sa sinunat kung ito yan sinabot mu'alif bin rahimahullah pabalik bi'alo fi sahra sinunat yan ang bahayang si deserto luna kay Eid al-Fitr at Eid al-Adha sa abang pain makasambahan sa masjid na gagawin gapay na magkakaroon sunnat. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam nang bahayang niya si deserto. Duk ina pa wa ta'jilul adha bang sa Eid al-Adha subay sawom sa manamalan. Subay salong manamalan. Demikian bang isa Eid al-Fitr ta'khiru al-fitr. Subay pinalait-lait isa. Sa agen-agen miyaan sinunat subay imangan daw telu dambuwa telu lime pito basta witra tingin magma na sin witr men gansal na di aki imangan amban tamar sa men sinunat si dehelo amban panambahayang sin Eid wa yatanaffa wa yatatayyab laha demikian subay maglisin maghamot-hamot wa yalbas ahsana thiyabi demikian nen magngasip sa biya semek sa hap semek ni ويذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. Bagi dengan pasong sa amin ang lalanang dambuwa, pamuli ang lalanang buwa. Payusalli bihim rak'atayn bila adhan wala iqamah. Demikian yang bahaya usap 2 rakaat. Miyan gak niya abang, gak niya iqamah. Gak niya abang, gak niya iqamah. Yukabbir fil ula 7 di takbiratul ihram. Sampai takbiratul ihram, Allahu Akbar 7. takbir si kaisale demikian ang takbir si kadua siwa takbiratul ihram yang takbiratul intiqal en lima isab sa dili isab abang sa upama pag puwas ay paruko pag tengger sa kan Allahu Akbar gaya binista ngitong na isabi Allahu Akbar sampai si kalima sa amyan yarko iya dai ma'qul takbiratin sabay angkat na 2 tangan nim bagi kahaba nakbir kawan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sa amyan duk ina pa makajari mas alhamdulillah wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam demikian yana in magsalawat tud nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa niya wan gaine kun kau matasaksi bim itu pagsakay alam takbir Allahu Akbar ko mesikite bang neka tanto mga tauhan iyan himpe pagtuo sa amiyan taamban der pag dinoro lang matuhin Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kinagsuso pag isita guys, Allahu Akbar.
Ya besok. Subhanallah, la ilaha illallah Madinah. Usnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini sah. Nah, tamban kita terasa. Kenapa? Nah tu saya yang berkesdalan. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. Us masana Fatihah ente sirakaat sika isalai uduk ayatnya sirakaat sika duelai demikian dan duisap duk ayatnya ubus subay kue usap ente si sampai Jumat lay pina tanuk buisap bashanan fa idza sallama khataba bihim khutbatain ka khutbatay al-jumu'ah. Bang ni salam nga khutbah dua khutbah. وربما تبع خطبة أسير مئة جماعة إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت وبس si khutbah si kisah latawan si kadwele nabut in ente baik ini hukuman mataaluk ente yang si waktu irian nania awan khutbah intadero nabut ente khutbah satu situ en membantu ente sunna cuy ente dua khutbah wa yustahabu at-takbirul mutlaq pagtakbir isab takbir mutlaqin gay kayo en bang mesong Eid malam Eid nabna enta ban pasadip na taelaw sampai elaw Eid lay sampai enta elaw Eid yan do kaman panakbirin takbir mutlaq atawa isab takbir mutlaq do isab si elaw Arafah nabna ban elaw Arafah sampai sa kasampuk telo yan yan ayam tashriq ustaz takbir muqayyadin perbedaan yang muqayyad duk mutlak yang muqayyad si kahaba sambahayang gay kiwan bang puasa sembahyang Idul Adha miaan niya takbir puasa sambahayang begitu lumbahang puan balik kambing pero kan lay kahaba pa ito puasa sambahayang ini nisab takbir muqayyad ini takbir lay Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iyan ente man takbir si iyana Eid. Tayo na wete dua mawdu' miyaan ina pasalan sambahyang Jumaat ug sambahyang Eid. Kue taman sa ilian na daw bang ente niya lain kue ga tampal si kaam amban niya lain kabayaan bi tinilew si ga hatibin na insyaallah taala sambungan kami bang painte ta gesgesin bang kita ges situ ituhin insyaallah ya pintu waktu ini balik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.